Ngicela ukukhuleka bese ngiyesha. Hawu praise the Lord. Yeah. Baba lebesinto. Awuvake. Baba lebele basiyondoyo. Ziyonto Nkosi yami. Balebele bambombozindo. Hayi. Bathamba lamasiya. Yes, yeah. Makhuphuthiki. Hayi uthini manje? Makhebele bebebubusi. Hayi man. Mabibi bubu. Hayi bibubu nawe futhi yakhe. Amen. Next channel. Bibubu yani uthanda so manje umuntu afaka idlala mshungisi. Lento yokubamba iTV umuntu akhuleka lenye ilanga so receive amasimba. Yini nje lababebeleke. Bayakhala ke abantu abasha ngeseleka ke kwemisebenzi kaniki Awuvake. indlela lidingeke letenta ke ukuthi uqasheke lula emsebenzini ke ukuthi uye volunteer ke lapho kunzawo lofisa kusebenta kuyo. Lokho ke kusita ke ukuthi ngalelinye ilanga nase bafuna ukuqasha ke bavele bathathe khona lapha ke kubantu lase bavolunteer ngobe ke basuka sebanelwadi lalendzawo kanti futhi neexperience yalomsebenzi labafisa kusebenzela. Ola. Encourage ke abantu abasha ukuthi ngaya ke indzaweni la bafisa ke kusebenzela khona bayo volunteer ke lokho kutobasita ke ku increase ke ama chances ke abo. Ya iyavakala. Mina ngakathi ngifisa ukuba ngidokotela. Info le yang discourage ake ngiduku ukuthi bayakaka ke abantu abagulayo. Uma mhlambe ngingathola ke abantu ukuthi basuka lamakhaka mina ngifike labantu sebakakile. Mina ngifika kutshala ke bakaka. Hayi ukuthi bakaka sengikhona noma bakaka sengifikile ke. Bakaka ke ngingafiki ngisathuka mhlambe endlini. Na ngifika ke esibhedlela sebakakile ke sebaqedile ke. Ngingaba ngidokotela. Hayi man. Asingi kune clinic mutlanga. Asingiyo volunteer ke nami ngi-increase ke ma chance ke ukuthola umsebenzi ukuba ngidokotela noma ukuba ngineza ngithi kwathi increase. Ngimloyo ke ngiyakadokotela. Siyabonga ke babe ke emhlonishwa ukuthi ke ube sowenda lo msebenzi. Hayi ngiyabonga mnesho. Ke kakhulu ke besithemba ke ukuthi sitawusebenzisana kahle. Nanoma ke besithembe ukuthi kutawufika umuntu omusha ke ngobe nas advertiser ke eTV nase YDC besifuna ke abantu abasha. Hayi ka ngikhululeka mnethu ngasha nami lana ngenta standard 2. Uma ngingayindi liphutha standard 2 noma mhlambe standard 3. Lethi ke ngoba libala lakho selahamba. Lapha ngifile nami ngasha sterek mnethu ingakho ngila ngine confident ke ngoba ngivile ukuthi nifuna labasha. Akusana nkinga babe kusho ukuthi la manje mnethu nami ngingidokotela ke ngidokotela cha baba usuye dokotela ngimdokotela nalabanye labalapha emagumbini ayisho lathi ke mhlambe ngicabanga ukuthi mhlambe ngajova ke labo maka bangikhombe ke tibunu ke ngibe indunologist njalo ngifisa kuba indunologist ke akusana fika ke ngenta njani manje umsebenzi wami ke yini ke wena umsebenzi wakho ke babelana ukuthi ke udirect abantu bahlala enzaweni yabo bese beta kuwe lona akakutshela ke ukuthi ugulwa yini bese umkhomba ke legumbi lekungilo lekumele angene kulo njengemagumbi uyawabona ke athi 1 2 3 4 5 6 kuya ngokugula kwakho nesikubhalele ke konke la ephasi ukuthi logulwa ngiloku uya kulephi ligumbi logulwa ngiloku uya kulephi ligumbi ngiyabonga baba ubonga uqala ke usebenze uphathe kahle umsebenzi mhlawumbe ungaba nenhlanhla sokucasha mhlawumbe ngawina mnethu khona leke samcasha sister ke wacala ngokuvolunteer naye uyakuva ke indaba lethi mnandi ke lethu ke siyabonga ke baba next bangiva ngimlo next Yehlahlamba makhehla sawubona mntikulu mina ngipetros ke mina ngamahlalela olathi ukusitsha ngani ke Petros ngiyacabanga ngiyavela lapha ebhukweni ngoba ngifikile leli lepheli uyekela kuvela ukusitsha ngani banike ukuncamula unqamulani khulumela ithulu ngidokotela ngifuna ukusekhamsize uyini ngifuna lokukhipha lekwelejwabu yo khahla ukukhula konke belejwabu manje sewumemethela konke lo muntu okhulumela kuve konke lo muntu lekho ukuthi mina ngizokhipha lejwabu yini ungakhipha ijwabu wakhula kwangaka ucabanga ukuthi ukhona neso lafuna kubamba lekhothi lela 59 njani lelikhetha leli hayi manje ngathi uphumphe asikhuluma amajwabu labadala dokotela buyanini ngilamulelela ngiphumphe akukho dokotela welijwabu lelijani basho njalo leliphelile bathi dokotela utaba khona namuhla ngiphinde ngibuye namhla sokungitshela letinye dokotela umashwabe bantwana kude dokotela ngihamba vele hamba asifuna umashwabe lakhokhela ethi imvula asithusa la next ungathuhlala kakhamba ndoda kakhamba kuphile ngidokotela hayibo songifakele sanibonani songifakele ngithola nje philisa ameTP man ulathi usho ukuthi ngiyoyodwa ulathi TP ke hamba straight ungena phaka number 6
Ngathi Angisuye TP mina ngingithabanga igama. ungithabanga ulekhakini la sibhedlela ungithipi. Hamba straight TP. Alright. Ya, ungeke ukhohlela ngendlela mina. Nako ke, awufake. Ingenge. Khohlela ngendlela mina. Ne. Hey, wethu naku kutale info yini ningazubisi bomaya ke mani man. Ladies first man, ngafa khuluma nematfosa. Yini inkinga yakho wena ukula yini wena? Ngine drop. Hawu. Yeah. Oh, ola chika. Bedolophu ke laba bedrop ke bangena lapha ku number 3. Manje sefuna kuve wonke lo muntu la kuthi Hayi, sorry man. Angikahloniphisi. Bo people yavutha ka bangena ku number 3. Pipi lavuta lani manje. Kanti unjani lo babe? Okay, Unjani lo babe lo kwalo? bo people legwebu ke, bo people legwebu ke. Ufuna ngithini manje? Bozifutha umlilo. Bo people yakhehleka. Isitawucabana ke phela manje. Isitawucabana kutawuphela uthi ngicabana ngokuthunuka mina akusingemle ngisuke ngwafa condom mina yakho. Sofuna sohleba sipho sakho la kubugule mabomi yami. Ngena noma ngabe nguphi ke. Unedolophu lo. Wethipi. Ngisithe number 6 ayi number 4 man Nkosi yami. Le TP yenhloko ku yengqondo noma yemphimbo noma yesifuba. Ngathi seyidlala ama brains ngithe number 6 TP Nkosi yami.